heza iminsi 3 ubutegetsi bw'igisagara ca Kigali butanguye umugambi wo gushira mu bikorwa amategeko yo guhanisha ihadabu ingana n'amafaranga 10,000 vy'amanyarwanda ku bagurira n'abagurishiriza mu kajagari. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa yadukirikiraniye uko ico gikorwa kiriko kigenda mu gisagara ca Kigali. Inyabugogo aho bategera imodoka, abacuruzi bo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi baragenda bacengacengana n'inzego z'umutekano muri ibi bihe bigaragara ko zabahagurukiye. Mu mujyi wa Kigali wose kuva kuwa gatatu w'iki cyumweru ubutegetsi bugitangira kubahiriza amabwiriza ahanisha ihazabu ry'amafaranga 10,000 kubagurishiriza n'abagurira mu muhanda. Umutekano wakajijwe bikomeye. Ku munsi wa mbere na magingo ya mu duce twari tumenyerewemo abazunguzayi mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura no mu bindi bice bihakikije biragoye kubona umuzunguzayi. Haragenzurwa bikomeye n'igipolisi ndetse n'izindi nzego zicyunganira zirimo DASSO nabo mu irondo ry'isuku. Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kigali byari bigoye gutambuka mu ntambwe nka 20 utabonye itsinda ry'abapolisi nka 5, bamwe bafite inkoni abandi bafite imbunda, ari nako bagenzura mu duce twinshi bakekamo abazunguzayi. Haragenda hagaragara imodoka zitunda abazunguzayi n'ibyabo, abakekwaho ubuzerereza, ubusabiriza, ubujura n'ibindi. Ahazwi nko muri marato hafi ya Nyabugogo mu yindi minsi byari bigoye gutambuka kubera ibicuruzwa byahagaragaraga. Ubu urahagera ukabona ikinyuranyo, uratambuka ukabona abazunguzayi bacitse urukendero, bari mu dutsiko baganira ku kiza gukurikira. Bose baremeranya bidasubirwaho ko akabo gashobora kuba kashobotse nk'uko ubutegetsi bubitangaza. Ariko kubera imibereho bavuga ko igoye hari abasa n'abatazava kwizima. Uyu mukecuru twamusanze muri marato. Mbese ubu ndabireka n'iki biragenda bite? None uri gucengacengana n'igipolisi gute n'abandi nagiye mbona babunganira? Kwiruka kuva mu gitondo niruka rwose kugeza iyi saha nirukanka. Ntago nigeze ngeraho ntereka nanjye ngo nicare hagira umbaza. Numbajije nawe arababona kiruka. Winjiye muri gare ya Nyabugogo nta minota 10 yashira utabonye abashinzwe umutekano bagize uwo batambikana. Uyu mubyeyi bari bamutambikanye bamwambura amandazi mu kiniga kivanze n'amarira yabwijwe rya Amerika ko nta handi yakesha amaramuko hatari mu muhanda. Barakurekuye rero? Barandekuye. Ubyakiriye ute? Ese nyine urabona batandaje ubusa ntibabijyanye se. None amaherezo biragenda bite ko babasaba kuva mu muhanda mwavuye? Ese wabamuka bigenze. Ese urava murakora iki? Ese umuntu ava muri gare ajye kwiba. Biragoye rwose. Ubutegetsi bufata umwanzuro wo gukumira abazunguzayi burashaka gukomeza kugira umujyi wa Kigali usukuye kandi utekanye kuko bubashinja kuwuteza umwanda n'umutekano muke. Inyabugogo kuri sitasiyo ya polisi muri gare barinjiza mu kumba abantu umunota ku wundi. Birakorwa n'igipolisi cyambaye impuzankano ndetse n'abambaye imyenda ya gisivili. Ubutegetsi bugasaba abazunguzayi guhindura myumvira aho kwirwa bamwe baryamye ku mihanda bagahitamo gusubira iwabo mu byaro bagashakishirizaho imibereho. Bwana Pascal Nyamurinda, meya w'umujyi wa Kigali, yabidutangarije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye itangazamakuru. Iyo usanze umuntu wiryamiye munsi y'igiti, ntabwo aho yiryamiye munsi y'igiti ariho heza kurusha kujya kuryama munsi y'insina iwabo Muhanga. Munsi y'igiti imodoka zimusakuriza, byose no kuryama no kuryama. Najya kuryama munsi y'insina kurusha kuza kuryama ubara amamodoka anyura mu muhanda. Ibyo akenshi usanga ari ni imyumvire y'umuturage. Iyo umuntu atumva neza rero ngira ngo no kumufasha kumva. Ibyo kujya mu cyaro ariko hari abasanga bidashoboka. Ase mu cyaro urajya udafite urafata abana udafite cyangwa batanu. Ahubwo mbere yo kuduhiga bakaduha icyo dukora bikatunanira bakabona kuduhiga bakabona ko twananiranye. Ingendo no kwirwanya nkuru umwana rero nibatureke ndamukuramo mujyane ndamujugunya muri Kigali ngende ngenyine. Ubutegetsi butangaza ko umunsi ku wundi buzahiga bukora wo bufata nk'ikibazo mu mujyi wa Kigali kandi ko butazacika intege. Bagaruke twongere tubasubizeyo, tuzareba uzarambirwa uwo ari we. Hagati y'ingufu zacu n'ingufu z'umuturage ugomba kugenda akagomba ko agarukana tuzongera tumusubizeyo. Ni ukuvuga ngo imbaraga tuzashyiramo ntabwo zizatuma uwo muntu arusha imbaraga ubuyobozi. Ubutegetsi bunasaba abazunguzayi kuva mu mihanda bakibumbira hamwe bukabaguriza 200,000 nk'igishoro, ariko bakavuga ko imvugo nk'izi zitari nshya mu matwi yabo. Gusa ko twagiye kimisaga ngo bagiye kuduha amafaranga baraduhaye. Ikibazo cyayo arasohoka bakavuga ko twayakarira mu nyobo bakavuga ko twayabonye kandi ntayo twabonye. Njye nawe hamwe bareba ngo zagaruka muri gare. Abazunguzayi bakomeje gusaba. Namusaba isoko rwose nkicaramo nk'abandi nanjye nkacuruza. N'igishoro nyine nkajyamo nanjye nkicara nk'abandi. None ko baragufata bakaba bagufunga.
none se ko inzara izanjya nkasohoka muri iyi nzu n'imineke kandi nabonye bireze nta kundi kuntu nzabacenga ngo mbihishe. Uduhaye isoko mukaduha n'igishoro, uyu muhanda nta wawutubonamo. Kuba birebera ku ruhande iki cyemezo cyo guca ubucuruzi butunze abatari bake nabo birababera ihurizo rikomeye, uyatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali. Niko ijwi rya Amerika natwe tukubajije aha ni muri Afurika, yego nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko se n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze, nta muzungu uzajya ujya uhaba cyangwa naho ni iwacu gusa? Ikibazo ni we tukibazaho umunyamakuru. Kugeza amagingo ya benshi bari kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo barahurira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko bikwiye gukumira abazunguzayi, abandi bavuga ko bidakwiye kubona igipolisi cy'u Rwanda cyamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu gutanga umusanzu aho rukomeye mu kugarura amahoro, ubu noneho kiri n'imbundi nyuma y'abazunguzayi. Hari n'abatangiye guhanahana inkuru zishushanyije zigaragaza ingufu z'umurengera igipolisi cy'u Rwanda cyashyize mu guhiga abazunguzayi, nk'inkuru igaragaraho abapolisi nyuma y'abazunguzayi n'akajugujugu bisi ya polisi igenzura ikirere cya Kigali. Mu nkuru bahaye umutwe wa Twubake Kigali twifuza, hakabaho n'abafatira ku gihe iki kibazo kimaze bakabiharira kubitega amaso, ariko bagatanga ibitekerezo ko kurandura ubuzunguzayi byabanzirizwa no kurandura ubukene. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali. Arakoze Eric.